Aleksandar Vučić beži od parlamentarnih izbora kao đavo od krsta. Dakle, on sve čini da odgodi i odloži te izbore i ova priča o Vidovdanu i kraju godine je zamajavanje i mobilizacija njegove, da kažemo, političke mašinerije. On će gledati da to bude što duže, jer njemu je Expo prioritet zbog centralizovane i sistematske pljačke od 15 do 20 milijardi koja se realizuje kroz taj projekat. Tako da on ima sad primarno cilj da posvađa studentsku listu, da zavadi aktere na ovom drugom političkom polu, da ih podmiti, da ih zastraši, neke da pohapsi i da vidi kako će da prepakuje političku scenu, pa čak i nekim opozicionim akterima, da pomogne na neki način da zadrže privilegije koje imaju u vidu poslaničkih mandata i procenata koji su se istopili formiranjem studentskog pokreta. Dakle, njemu kao političkom tehnokrati, tehnologu vladanja i sprovođenja izbornih kampanja, izbornih procesa je jasno da ovaj krvotok i ova krvna slika nije nešto što je pozitivno. Dakle, to je trend pada. On više ne može da povrati broj glasova koje je nekada imao. On jedino što može je da taj fond glasova koji ima na drugoj strani ili njegovoj strani, da prepakuje na neki način, dakle, i da pokuša da stabilizuje i umanji pad. On će najveću cenu pada platiti u velikim gradovima. Novi Sad, Beograd, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, svi ti gradovi će nadomestiti ovu pobedu koju on ima u ruralnim sredinama gde nema između ostalog ni glasa mladih, gde se teže dolazi u bazu svojih glasača, koja dominantno potiče iz javnog sektora i tu su penzioneri. I dakle, to je jedan fond glasova koji ne može biti veći. Dakle, šta je njemu fokus? Njemu je fokus kod ovih neopredeljenih. Da te neopredeljene, da kažem, ometla, uslovno rečeno, i da ih ubedi da su rektor Đokić, da je studentska lista, da je studentski pokret nekakva prevara i da oni svoj glas ili treba tog dana da ostanu kući. Dakle, uvek se pravi specijalni program kada treba mobilisati masu i kada treba podići i probuditi emocije kod ljudi. Dakle, šta Vučić radi? On sve vreme trguje strahovima, nadanjima i očekivanjima. I on to permanentno radi od momenta kad je došao na vlast do danas, evo to je već 14 godina. Mi smo na terenu divljeg zapada, ovo jeste poredak koji je najpribližniji i najviše liči na divlji zapad, a na divljom zapadu ne važe nikakva pravila. Dakle, nema poštovanja principa ustavnosti i zakonitosti, nema reda, nema poretka. Policija je u potpunoj funkciji ovih ljudi koji biju, tužilaštvo je njihov pomoćni servis i u ovome mora doći kraj. Znate, ovo traje 14 godina. Srpska napredna stranka regrutovala kriminalce i kroz Ćacilend i kroz ove ulične akcije proteklih godinu dana i duže, pa čak i neki kriminalci su na izbornim listama. Ako nisu na izbornoj listi, oni su u izbornim štabovima. Dakle, regrutovanjem kriminalnog miljeja vi dovodite u situaciju da nisu svi tretirani na jednaki način. Dakle, ovo je mala bara, puno je krokodila i svako želi svoje parče kolača, svako želi svoj komad mesa. Znate, neće kriminalci da glođu koske, a neko da jede najskuplje bifteke i ramsteke. Dakle, u ovoj situaciji ja vidim ovo kao obračun unutar kriminalne organizacije u čiji je fundament i temelj Srpska napredna stranka koja je samo formalno upisana u registar političkih stranaka i ono što ja čujem i posetom centralnom zatvoru, neki ljudi koje branim, da ova vračarska grupa i ovi ljudi koji su prisutni na ulicama Beograda su vrlo kivni na vlast, smatraju da ih je vlast pustila niz vodu, da ih je ostavila na cedilu i kaže mi smo im dobri kad treba da bijemo, da sakupljamo glasove i da zastrašujemo, a kad oni treba nas pod navodnicima da ispoštuju, oni to ne čine. Znate, i mene ne bi iznenadilo da se nastavi sa paljenjem lokala, paljenjem automobila i mi smo davno po tom obrascu prevazišli 90. Ovo je jedan sofisticirani sada način da vi regrutujete maloletnu decu, jer se na njih ne primenjuju oštrije kaznene sankcije, gde maloletnike šaljete da pale lokale zato što vam vlasnici tih lokala ne plaćaju reket ili su u nekoj suprotstavljenoj frakciji koja je konkurencija vama. I to je, da kažem, jedan ozbiljan društveni fenomen, ali to je posledica
posledica svega ovoga, pa čak i vidjeli ste u Areni statiste koji su plaćeni, vidjeli ste ozbiljan broj ljudi koji je angažovan, inkorporiran u sistem kroz agencije za obezbeđenje institucija javnog sektora i javnih preduzeća. Desetine miliona evra se izvlači upravo da bi se servisirali ljudi koji su u sukobu sa zakonom. I nije čudno što na listama ili kao nosioci liste imate ljude protiv kojih se vode krivični postupci i na značajnim funkcijama imate ljude čija su imena u Sky komunikaciji, čija su imena u sudskim spisima i sudskim predmetima, a oni nisu iza rešetaka. Pa kad oni mogu da budu punopravni članovi ovog društva, kad predsjednik Republike takve ljude može da legitimizuje kao pripadnike establishmenta, pripadnike elite, pa zašto ovi sitni kriminalci, drumski razbojnici ne bi tražili svoje mesto pod suncem? Dakle, prešla se, kažem, jedna linija dozvoljenog, zato ličimo na divlji zapad i ne znam kako predsjednik Republike misli da izađe iz ovoga, s obzirom da je kriminalizovao društvo na način na koji nijedan pre njega lider, politički lider ili državnik na ovim prostorima to nije uradio.